Craig Williams yn rhoi'r arwydd ei fod o'n barod. Oddi ar Gerrard, Mills Evans, o'n taro'r postyn. Wel, Mills Evans o fewn modfeddu i roi y Drenewydd ar y blaen, yr amddiffyn yn cysgu gan y Barri, a Mills Evans o fewn dim i'w Cosby. Murphy a Gerrard yn brwydro am y bel. McLagan, y bos sy'n o ser, yr uwch gyngrau'r red tymor yma, heibio 1, heibio 2, heibio 3, Jamfer gydio! O, ymdrech dda gan McLagan, ath o bob dim yn iawn, ond cadw'r ergyd i lawr. Southern i Cottrill yn ergydio. O, ar arbediad gan Dave Jones. O, doedd ddim yr arbediad o ran y byd, ond mi roedd hi ddigon. Cic rhydd i'r Drenewydd, Harris i'w chymryd si. Bountford yn codi'n uwch na neb. Preston! Methu cael siap i gorff yn iawn, methu a cadw'r bel i lawr. Jones ar gic yn uchel ac yn hir. Mitchell. O, dyna chi bas i'n lwybr Murphy. Ydy o'n mergydio falle, ond chwarae'r bas yn ôl i Goodwin. O, dyna chi gol gan Tom Goodwin. O, mae rhaid rhoi clod i Murphy. Oedd o'n ymwybodol lle roedd Goodwin yr holl amser. A do'na ddim gobaith i Lewis yn y gol. Y bas yn cael ei chwarae nôl i Goodwin ac i gefn yr hwyd. Cornel i'r tîm cartre. Barri'n ceisio clirio yn gwneud hynny dda. Watkins sydd ar y bel. Cyfle wrth ymosod i'r ymwelwyr. Seinti ac ganddo fo opsiynau ar y chwith, opsiynau ar y dde ac yn cymryd yr opsiwn i'w chwith. Gerrard o'r hwyd ochr. A faint o gyfleoedd mae'r Barri wedi gwastraffu'r pnawn yma. Gwrth ymosod y dda, Seinti a'r gwaith calad i gyd. Gerrard, cyfle ar ei droed chwith ond a'r hwyd ochr. Yn yr eiliad ola, Seinti, ond Sears yn rheoli ac yn clirio. Reid, bel yn disgyn i Mitchell. Mitchell i Reid, ond mae Reid yn ei gadael i Bountford. Yn ergydio, mae'n taro Evans ac mae'n ngefn yr hwyd! A siawns gen i bod y pwyntiau ddiogel rwan! Ac mae'n debyg bod y Drenewydd wedi sicrhau 3 pwynt pwysig y brynhawn yma. Rhaid chi deimlo dros Evans, ond mae'r Drenewydd 2 gol i ddim ar y blaen. Watkins yn cyrraedd y bel gyntaf. Mike Lewis dylsau chlirio hi. A mae'n disgyn y syth i Goodwin. Ac mae o'n canfod Luke Bountford. Bountford yn ergydio! Chwip o ergyd i gefn yr hwyd! I goroni'r cyfan! Bydd i goliaeth bwysig i dîm Chris Hughes. Do'na gobaith y fanna i Lewis. Doedd hi'n bas dda gan Goodwin. A Luke Bountford yn darfod yn rymus. You know, people may think this result was a fluke. It's nowhere near a fluke because that's been coming for us, and we've been playing like that for most games this year. But we haven't been, you know, a little bit of carelessness in both boxes. But today, I thought, you know, we were excellent. When the opportunities came, you know, we took them and we missed 3-4 more as well. So you come up against a team like Barri, who haven't conceded a lot of goals this year, and to score 3, keep a clean sheet's a huge result for us. I think if you look at the game as a whole, in the first half, you know, we were front foot orientated, we moved the ball quickly, and you know, we were really good value, you know. But in the second half, we stopped doing those things. The key thing for us now is that we've had these situations in the past, and we'll just use these as motivation to kick on. Yeah, well, I've had a rocky couple of weeks really. I haven't played before the Carmarthen game for 3 games. I come off the bench and scored against Carmarthen, so I got my place today and scored 2 goals today, so I'll be keeping my place hopefully.